Dragi prijatelji, pogledajmo šta godina 2017. donosi Vodolijama, odnosno ljudima koji imaju ascendent, sunce ili mesec u ovom znaku. Ovo o čemu ćemo govoriti najviše će odgovarati ljudima koji imaju ascendent u Vodoliji, zato što od ascendenta odvodimo astrološke domove na osnovu kojih je napravljena cela ova priča. To znači da za praćenje videa treba da znate svoj čas rođenja, a na osnovu toga i svoj ascendent. Međutim, za sunce i mesec u Vodoliji sve takođe važi, samo u manjoj meri. Do jeseni 2017. godine Jupiter, planeta sreće, novih mogućnosti, duhovnog razvoja, vizije, intuicije, tranzituje kroz vaš 9. astrološki dom, a od oktobra 2017. će biti u vašem 10. domu. Vodolije su zvezde 2017. ako tako možemo reći, i to ne samo zbog tranzita Jupitera, već i zato što južni mesečev čvor putuje kroz njihov znak, a o tome ćemo govoriti malo kasnije. Jupiter u 9. kući je vrlo pozitivan tranzit. Donosi Vodolijama veru u Boga, ako nisu ateisti, što naravno često jesu, ili pak veru u mudrost i moć univerzuma ili univerzalnih zakona. Dalje donosi veru u sopstvene ciljeve ili u nova naučna otkrića. Dalje podržava moral i moralno ponašanje, omogućava studije, daleka putovanja, upoznavanje stranih kultura. Pomaže pri poslovanju sa strancima i uopšte daje čoveku optimizam. Kako će uticati na pojedince, pojedinačne Vodolije, sve zavisi od tipa Vodolije, ali mnogi bi mogli da se prepoznaju u spomenutim temama tokom ove godine. Kada kasnije u oktobru Jupiter pređe u vaš 10. dom, već možete očekivati pozitivne promene u karijeri, priznanje od strane autoriteta ili neki novi profesionalni pravac. Do sada se malo pripremate za to. Da li verujete da imate sreće u životu? To je pitanje za vas. Ako da, ove godine će se ostvariti mnogi vaši snovi. Dalje morate verovati da sve što činite ima smisla. Jupiter tokom većeg dela godine pravi sekstil na planetu Saturn. Saturn je stari vladar Vodolije. Iako je dobro postavljen u horoskopima Vodolije, poslednje 2 godine nije im ipak doneo očekivane nagrade u onoj meri koliko zaslužuju, ali sada već sve može biti drugačije. Prijatelji, ali i stranci, mnogi sa kojima ste u kontaktu, vam mogu pomoći u otvaranju novih horizonata, osmišljavanju novih ciljeva, u putovanjima i postizanju nekakvih uspeha. Podsjećam, u periodu od maja do avgusta Saturn će biti retrogradni, usporit će se i možda ćete imati osjećaj da stojite u mestu što se tiče poslova, ali godina je duga i vremena za sve. Napravite svoj harmonogram i radite na novim projektima u skladu sa pokretom Saturna. Ne trošite energiju u periodima koji su statični ili od vas traže revalorizaciju prethodnih događaja. Imamo još neke aspekte koji zaslužuju našu pažnju. Naprimjer, opozicija između planeta Jupiter i Uran s jedne strane, a trigon među Saturnem i Uranem s druge strane. I Saturn i Uran su vaši vladari. Uran se često dovodi u vezu sa mitom o Prometeju, te zahteva od Vodolije da se na neki način žrtvuje za druge, da učini neko delo kojim će uticati na kolektiv ili im dati veća prava. Vodolije su često socijalni reformatori. U 2017. će se možda u vama probuditi Prometej i naterati vas da donesete odluke naglo i na veliko iznenađenje ostalih. Mnogi ćete iznenaditi načinom komuniciranja. Neke vaše nove ideje koje ćete probati da nametnete drugima mogu biti prihvaćene ili ne. Problem je kada je okolina naviknuta na neki stari utvrđeni red, a vi se pojavite sa nečim što je bum. Kao da to nije malo, na Vodolije će puno uticati i pokret mesečevih čvorova. Kao što smo rekli,
u periodu 2017. i 2018. Mesečeve čvorove Indijci nazivaju Rahu i Ketu. Do sada su se kretali na osi Devica Riba i o tome sam snimila video, možete ga pogledati, zove se Duhovna astrologija, eklipse crtica pomračenja i naš put. Pokret mesečevih čvorova je povezan sa astronomskim fenomenom koji u astrologiji zovemo eklipse, to su pomračenja. Ona najviše utiču na astrološke znakove u kojima se javljaju. U godinama od 2017. do 2018. će se kretati na osi Lav Vodolija, a time će ljudi koji imaju planete u ovim znakovima osetiti da su na životnoj raskrsnici. Mesečevi čvorovi će svakako uticati na sve ostale, zavisi od toga koliko imamo godina, da li smo duhovna bića, da li smo integrisana bića i tako dalje. Pokretom mesečevih čvorova se posebno bavi duhovna astrologija. Ja takođe nudim konsultacije u kojima koristim stare indijske tehnike. Te konsultacije se zovu U čemu je smisao vaše egzistencije. Možete ih naručiti ako želite. Možda će se mesečevi čvorovi kretati na osi Vodolija Lav, a u pravcu Vodolije, od Vodolije ka Lavu. Mogli bismo pretpostaviti da će Vodolije biti u situaciji da se žrtvuju za svoje partnere, partnerke, ili će naći nove partnere. Mnoge Vodolije koje su same imaju prilike da otpočnu partnerski život. To isto važi i u poslovnom životu. Mogu se vam pojaviti novi poslovni partneri. Ako želite da bolje shvatite šta vam se događa, probajte da se setite šta ste započinjali oko 1999. godine. To što ste tada počeli se polako završava i vi stupate u novi 18-godišnji životni ciklus i verovatno krećete dalje novim putem. Mnogi će ići dalje starim putem, to je moguće, ali samo ako to zaista ima smisla. Međutim, pred vama je izazov. Novi put donosi rast, a vaša duša želi da se razvije i da raste. Sa ovim tranzitom često dolaze veliki događaji u životu. Rađaju se deca, ljudi se sele, menja se profesionalni život. Sve zavisi od vaših godina i potencijala koju u sebi nosite. Prva eklipsa, koja nije bila previše jaka, već se dogodila u znaku Vodolije na kraju avgusta 2016. I verovatno nam je došapnula šta je tema daljeg razvoja. Lunarna eklipsa će se sada desiti 11. februara 2017. Mogla bi da vam kaže nešto o tome kako se menja partnerski život ili odnos prema saradnicima u poslu. Potom će u avgustu biti lunarna eklipsa u Vodoliji i solarna u Lavu. Februar i avgust su za sve nas, ali posebno za ljude sa planetama u Lavu i Vodoliji, mistično doba. Vreme kada se energija transformiše, ali ne mora odmah biti jasno koje su karakteristike i koji je smisao transformacije. Obično nije dobro donositi velike odluke u spomenutim mesecima. Bolje je sačekati na jesen 2017. kada se prašina slegne i onda kad budete sve rezimirali. Cele godine, posebno u februaru i avgustu, osluškujte šta vam univerzum govori i pokušajte da se orijentišete, i to pre svega u sebi. Sve će doći u pravo vreme, nije potrebno žuriti sa odlukama. Kako će na Vodolije uticati lične planete? Mars će vam dati novu energiju i odlučnost krajem aprila i u maju, kao i na kraju oktobra i u novembru. Tada ćete odraditi mnoge stvari. Merkur će biti retrogradni 4 puta tokom godine. Retrogradne faze Merkura ne oslabljuju uticaj Merkura, suprotno jačaju ga. Tada mnogo možemo izanalizirati i smisliti, ali ne sklapamo nove ugovore i ne počinjemo nove projekte. Retrogradni Merkur će usporiti Vodolije u januaru, što je vrlo dobro jer ih priprema za februar kada će osjećati malo veći pritisak. U januaru Vodolije treba da budu same, da srede svoje misli, da osete sebe, kao što kažu Kinezi. Oni imaju poseban ritual pijenja čaja da bi se desio taj proces.
Retrogradni Merkur će možda tokom aprila zaustaviti uobičajeni tok stvari takođe, još jednom, u porodičnom životu i tražit će od Vodolija da se posvete svojoj porodici. Ne zapostavljajte ovo pitanje. Tu verovatno ima šta da se odradi. Naučit ćete puno o sebi kada se tokom proleća budete posvetili svojoj porodici. Godina 2017. je relativno mirna i moglo bi se reći da označava prelaz od prošlosti ka budućnosti na mundanom nivou. O tome ću govoriti na seminarima u Češkoj Republici, a mogu ih pripremiti i za Srbiju. Više informacija o mom radu i konsultacijama naći ćete na mom webu Studio Wellbalance, kao i na mom novom webu koji se zove symbolicthinking.net, na srpskom simboličko mišljenje. Već sada se možete prijaviti na besplatni mesečni bilten na stranicama mog novog weba. Nadam se da će inače taj web tokom godine biti u punoj funkciji. Vidjet ćete već sada tamo online seminare iz astropsihologije, spisak konsultacija koje nudim, blog sa člancima. Nadam se u budućnosti mnogo toga drugog na srpskom jeziku. Ako vam se video dopao, lajkujte, prijavite se na moj kanal, hvala unapred. Pratite postove na Facebooku, slobodno pitajte šta vas zanima, rado ću odgovoriti. Radujem se našem sledećem susretu i želim puno sreće tokom 2017. godine.